Господине Бабич, не достигаат европските надпревари, паузата заврши. Колку овие 4-5 надпревари од домашната Суперлига и гостувањето во Белград во СХ лигата послужија екипата да биде физички, тактички, ментално и кондиционно подготвена за силен тим како ним? Dobar den. Sigurno da je nama dobro došlo da smo igrali utakmice. Jedan od problema je sigurno taj što nismo bili kompletni i naravno da nismo mogli sve da ovježbajemo što smo trebali. Ali u svakom slučaju je dobro da smo igrali i sigurno da će nam pomoći to u našem susretu protiv njima, koja je izrazito fizički jaka momčad, koja igra jako puno 1 na 1, koja jako puno trči i normalno igra francusko prvenstvo koje ima svoje karakteristike. Mi smo možda imali najlošiju utakmicu, to je bila prva utakmica u Europi u prvom dijelu. Dakle, sa izrazito dobrim protivničkim golmanom koji nam je dao između ostaloga i 3 gola direktno, koji je imao prvo vreme 10 obrana i sigurno da tako jednom omjeru sa jednom jakom momčadi kao što njim nismo imali mi puno šansi. Mislim da će ovo biti jedna druga utakmica i da smo mi generalno mentalno jako čvrsti, jako spremni i da sigurno mi imamo naše šanse da bi ih imali. Prije svega moramo biti spremni da igramo 60 minuta. Dakle, što znači da taktički budemo disciplinirani, da budemo angažirani, da imamo jaki fokus na zadatke, da budemo čvrsti u duelima jer nas to očekuje i da ne zaboravimo što se inače događa, dakle tih par karakteristika koje oni rade. To i moramo oduzeti ako naravno želimo i nadam se da želimo i da vjerujemo da mi možemo i na tako jednom jakom gostovanju izvući pozitivan rezultat. Ним беше убедлив во Битола, меѓутоа на останатите надпревари во групата покажа и слабости, покажа подеми падови, веќе и загуби еден надпревар на домашен терен. Што би извоили од карактеристиките на оваа екипа која што ни цела сезона игра променливо во Франција? Pa evo, već sam to spomenuo, dakle to je momčad koja je ekstra čvrsta u obrani, koja igra i u obrani čovjeka 1 na 1, tako igra isto i u napadu. Izvrsna tranzicija i kontra od strane desnog krila, dakle sa izvrsnim golmanom koji je bio sa velikim postotkom učinka i sa izvrsnim bacanjem protunapada. Dakle, to su 2-3 osnovne karakteristike koje krase taj tim. Oni su imali, dakle, laganu pobjedu u Bitolju, poslije su se mučili i pobeđivali su ili su igrali neriješeno sa ostalim protivnicima, ali to sam već izdvojio, to se događalo isključivo kada momčadi nisu stali igrati, a kad su oni poveli 4 ili 5 razlike, što je bio, dakle, i slučaj. Naravno da to želim i to već moji igrači znaju. Strašno je bitno nastaviti isto igrati ako se događaju ti padovi, rezultatski prije svega. Dakle, rezultatski pad je dozvoljen, ali mentalno, taktički angažmanom se ne smije desiti. Dakle, momčadi koji su to zadržali, taj ritam igranja, oni su na kraju stigli njima i utakmice su bile zatvorene do samoga kraja. To je ključno. Избор за менталниот дел минатата сезона во пролетните надпревари Еврофан Перистер ги обезбеди нокаут фазата со серија на победи. Сега практично нокаут фазата е обезбедена и играте нешто порелаксирани за што е можно подобра позиција во групата. Колку е тоа плюс за екипата? Pa nije to nikada plus. To je dobro za klub i dobro je za sve nas. Međutim, u podsvijesti vrlo vjerojatno igrači znaju da su napravili jedan dio svoje obaveze ili naših ciljeva. Međutim, to nikako ne smije biti kraj i ja imam svoju trenersku obavezu, a igrači sami da razmišljaju samo odjednom kako pobijediti sljedeću utakmicu, ne ono što se događalo u prošlosti. Dakle, vrhunski sportaš, ponavljam još jedanput, ne razmišlja što je bilo prije 3 dana ili što je bilo prije 5 dana. Dakle, on je fokusiran, angažiran, mentalno čvrst i želi da pobjedi sljedeću utakmicu. Dakle, mi smo to pokazali, evo skoro već 4 mjeseca smo bez poraza, da je tim Pelistera prije svega mentalno čvrst, sa jakim fokusom i ja, bez obzira na naše rezultate koje smo mi postigli, mi imamo još da igramo u principu glavni dio sezone, a to su za trofeje i da imamo što bolju poziciju u Eurolizi pa dokle stignemo. Dakle, dobro je da smo mi to ostvarili, međutim mi tek počivamo igrati za ono što smo mi tu došli, a to je da osvojimo još koji trofej ili možda oba dva i da dođemo što je dalje moguće u Eurolizi jer imamo dobru priliku.